دما خوش ببینرین هجا ایرو 22 کانون 2022 روزان روزا پیشمی بویر و گشتان هری سرک و هری بالکش ین لسرانسری جهان رودانا محول بدن دناوا 20 دقیقه نوچین جهانی ده شواره پیشکش بیکن. بله جاره کنن دما خوش ببینرین هجا ام ایروش به اوکراینی دست پی بیکن پشتی شری 10 ماهان جاره یکمین سرکوماری اوکراینی ولودیمیر زلنسکی جوالا درکد. زلنسکی د سردان خویا ل واشنگتن ده به سروک آمریکای جو بایدن را جویا اوگات آلیکاریا کو آمریکا بو واند که نخیر خوازی لی برهم آنینه که د اولهیا جهانی ده هر وها بایدن او کنگرس آمریکای جی سوزا دوماندنا پشتاوانی جبو اوکراینی ایدان. سروکوماری اوکراینای ولودیمیر زلنسکی کو به سردانک فرمیل امریکاییه دا اخافتنا خویا لکنگره امریکای دا دیار کر که ولاتی وی تجاری تسلیمی ایریشن روسیای نابه. ولودیمیر زلنسکی بانگا آلیکاریا زیده تر کر و تکس کر که نخیر خوازی لی برهم آنی نکد اولهی جیهانی دا دخوازن. زلنسکی پشتی ایریشا روسیای 24 سبات دایی دست بگرن و حتانها جارا یکم جوالا دردکوه. بری آخافتنا خویا لکنگره لیدر اوکراینای لکوشکا سپی به سروک امریکای جو بایدن را هفدیتن کر. تام 300 روز پشتی دست بگرن ایریشا روسیای هر دو مجلسین پارلمانتوی امریکای جبو آخافتنا زلنسکی دی جوینه که هف پارد جویان. اندام کنگرس و مجلسان نونران به چپکان زلنسکی پیشوازی کرن. زلنسکی دا خافتنا خویال ورده گوت برواجی همو پیشبینین تاری اوکراینا نکت اوکراینا ساغه و شردگه سروکوماری اوکراینای بجلکی کاموفلاژی درکت سردیکا آخافتنه و جبر پشتگیریا امریکای یاد تیکوشینا لدجی ایریشین روسیای دست پاسیاوی کر. ولودیمیر زلنسکی گوت پره و نخیر خوازیه او برهم آنی نکجبو اولکاری و دموکراسیا جیهانی امی با آوای هری برپرسیار بنرخینن. زلنسکی دست نیشان کر که جبو لشکرین روسیای جو اوکراینای درخینه پیوستیا آرتشاوی بچکان هیا. You bravely visited Ukraine during پشتر زلنسکی آلا اوکراینای پیشکشی کنگرس امریکی کر که او آلا جالی لشکرین لباجار بهوموت شردکن که شرکی دشوار لید قومه ایمزه کربو. سروک اوکراینای بریا آخافتنا خویا لکنگره لکوشکا سپی به بایدن را هفدیتن کر. ده هفدیتنا دو آلی ده بایدن دست نشان کر که پشتگیریا امریکا ولاتین روژاواوی دوام بکه. ده جوینا چاپمنیه یا هفپار آکو پشتی هفدیتنی هاتل درخستن ده بایدن پشتگیریا خویا جبو گل اوکراینای آنی زمانو گوت. هون تجاری بتنه نابن چه قاس دریج دبا بلا ببا امیلکی لکاوه بن. روسیا جی سردانا سرکوماری اوکراینی زلنسکی یا با واشنگتن نرحته یک جی داخواز سرکی یا زلنسکی جا آمریکایی سیستما پاراستنا آسمانی پاتروی دیبون آمریکا جبو و یکی جی به نرخ میلیارد و 800 میلیون دلار آلیکاریه که زیدتر بو کیوی دیکه روسیا جی دیبیجه او یک وی شری لولاتنی گرتر بکه. مینا ولاتین روژاوا روسیا جی سردانا سرکوماری اوکراینا ولودیمیر زلنسکی یا با واشنگتن ژنیو و شوپاند. دولتین یک بوین امریکای راگهاند که اوه بنرخ 1 میلیارد و 805 میلیون دلار جک و آلاوین لشکری بدن اوکراینایی. د داخویانیا کج آلیه کوشکاسپی و هاد داین هاد دیار کرین که جده پوین وزارتا پاراستنه یا امریکای میلیارد دلار آلیکاریا زیده تیداین.
Di navçekên ku bên şandin de jî pargala parastina asîmanî Patriotê jî heye. $850 milyon ji pakêta ku wê bi fonên înisiyatîva alîkariya ewlekariya Ukraynayê were fînansekirin. Ev yek jî wê ji bo fînansekirina pergalên ragihandinê yên satelaytê yên li Ukraynayê were bikaranîn. Di nav van pergalan de termînalên SpaceX Starlink hene ku Elon Musk şandiye Ukraynayê. One thing at the top for all of you. First, I want to wish a happy Hanukkah. Koşka spî berî hevdîtina serokê Ukrayna Volodymyr Zelenskî bi serokê Amerîkayê Joe Biden re li Washingtonê pakêta leşkeriya nû ji raya giştî re ragihand. In Africa, because to realize the extraordinary potential of that connectivity is the one missing piece. Wezîrê Karê Derveya Amerîkayê Antony Blinken got, Koşka Kremlinê di daxuyaniya xwe ya li ser mijarê de got, dikarin li mûşekên serhevdê avêtin, mûşekên balîstîk ên mendîla Kurd û helîkopteran bixin. Hat diyarkirin ku Patriot pergala herî pêşketî ya mûşekî ya erd asmanî ye ku heta niha welatên Rojavayî şandiye Ukraynayê. Ev sîstem ji bo Ukrayna ji êrişên hewayî yên Rûsyayê biparêze giringin. Kremlinê doh têkildarê çekên Washington bo Ukrayna dişîne hişyarî da. Ev yek wê bibe sedem ku Kiev şer dijwartir bike û wê encamên baş dernekevin. Rayedarekî payebilindê Rêveberiya Biden jî dibêje leşkerên Ukraynî yên ji bo perwerdeya Patriotan wê li welatekî sêyemîn werin perwerdekirin. Ich probiere es mal bei der Hilfsstrategie, jedenfalls an Frau Baron. Die Lufthansa hat angekündigt. Berdevkê hikûmeta Alman Steven Hebestreit berê gotibû Berlin dikare ser perwerdeya Patriotan rol bilîze. Welatên Rojavayî dinirxînin ku şandina çekên pêşketîtir bo Ukraynayê wê bibe sedema encamên hîn baştir bi dest bixin. Serokê Rûsyayê Vladimir Putin doh got. Tevî pêşketinên li ser rûyê erdê ez bawerim Mosko di şerê Ukraynayê de bi ser ket. Di navbera Çîn û Taywanê de alûziya careketin gur bûye di nava 24 saetên derbasbûyî de sûneh balafir û her wiha keştiyên şeriyên Çînê derbasî herêma parastinê ya Taywanê bûn. Taywanê ragihand ku wan ji weke bersiva bû Çînê balafirên xweniyên şer rakirine asîmanan. Wezareta Parastinê Taywanê ragihand ku artêşa Çînê di navbera 24 saetên dawî de bi 39 balafir û 3 keşteyên şer herêma parastinê Taywanê bin pê kiriye. Di daxuyaniya wezaretê de hat ragihandin ku herêmê mijara gotinê doh di navbera saet 6 siharê heta îro heman saetê pêk hatine. Wezaretê diyar kir ku ev keştî û balafir derbasî herêma tengava Taywanê ya weke sînorê her du welatan tê dîtin bûne. Hêzên hewayîyên Taywanê ji bo armanca hişyariyê rabûn. Di têkiliyên Taywan û Çînê de xeta sînorê navîn tê wateya xeta xeyalî ya gotengava Taywanê di navîn de dabeş dike. Pekîna got Taywanê di çarçoveya polîtîkaya Çîna yek de weke xeta xwe dibîne vê xetê nas nake. Li gorî agahiya got Taywanê biraya giştî re par vekir di nava balafiran de 22 balafirên şer yên tîpa J-16, 4 bombebardumanên At-16 û 2 balafirên hişyariyê yên pêşwext li qada hewayî ya li nêzî herêma başûrê Rojhilatê Giravê firiyane. Taywanê diyar kir ku ew bi pergalên parastina bejahî û keşteyên deryayî tevgerên Çînê dişopînin. Given in Taipei on the third day of the 8th month of the 111th year of the Republic. Piştî seroka Melsa Nûneran a Amerîka, Nancy Pelosi, tevî hişyariyên tund yê Pekînê serdana Taywanê kir. Artêşa Çînê di tebaxê de tetbîqateke mezin li herêmê pêkanî. Ev yek bû sedema fikar û bertekên tund yên welatê Rojava û Koşka Spî. Heta wê demê Koşka Spî gazî balyozê Çînê li Washingtonê kir.
We agree with what we signed on to a long time ago, and that there's a one China policy, and Taiwan. بەری نەها سەرۆکی ئەمریکای ژۆ بایدن گوتبوو ئەگەر چین ئێریشی تایوانێ بکە ئەمریکاوێ دەسوەردانە لەشکەری بکە ئیرۆ لە تایوانێ حکوومەتێکە باوایەکی دەموقراتیک هەلبژاردی لەسەر کارە ئالۆزیە ناوبەرە تایوان و چینێ ژە ساڵە 1949 یا سەردەما سەرۆکاتیە ماو زێدۆنگڤە دەوام دکە تایوان ji hêla Pekînê ve wekî beşek ji xaka Çînê tê hesipandin. Lê Taywan ya nüfusa xwe 23 milyon e xwe wekî pêkhateyeke serbixwe dibîne. Heta niha tenê 14 dewlet serxwebûna Taywanê nas kirine. Tevî Amerîka û Ewropa Taywanê weke serbixwe nas nakin jî, lê dwarê bazirganiyê de têkiliyeke xwe ya xurt pê re heye. بالهری داوی سرک وزیر بریگی اسرائیلی بنیامین نتانیاهو راگهاند که وی حکومت نو یا کوalisyون آوا کریه اف یک جل گوری چافدرین سیاسی اف حکومت وی ببه ریوی بریا هری رازگیر آد دیروکا اسرائیلی ده. حکومت نو یا کوalisyون یا اسرائیل هات آوا کرن. د وقتکی کو دما سرک وزیر بری اسرائیل بنیامین نتانیاهو جبو آواکرنا حکومت خواستی که مایده پیامک جسروک ولات اسحاق هرتزوگ را شاند. בימים האחרונים אנחנו רואים אובדן שליטה מוחלט הן בירושלים د پیام هاتی شاندن د تگوتن کو حکومتان ویا ولات هاتی آواکرن. د آگاهی کو آفیسا سرکومار هرتزوگ داینو جگهانی آفپی هات راگهاندن کو نتانیاهو به تلفونه لهرتزوگ گریایه او دایا زانین کو وی حکومتک آواکریه. بنیامین نتانیاهو کو د دیروکا اسرائیل ده سرک وزیر هری دم دریج لسر دسلات مایه د نویسا خویا لسر حساب خوی تویتر ده گوتنا از بسر کتم بلاف کر. پارتیا نتانیاهو لیکود دهل بجارتنین پارلمانی ین یکی مجداره ده به پشتگیری سه پارتین راستگر و دو پارتین آلترا ارتودکس بسرکت. لیبلی جبرناکوکین لسر دابشگرنا وزارتان ده دانوستاندنین پیشروژه ین کوالسیون ده به واجویا آواکرنا حکومت دریش بو. پشتی وی هرتزوگ نه قانون دما آواکرنا حکومت یا نتانیاهو دریش کر. چاودێرên siyasî dibêjin ku hikûmetan nû ya koalisyonê ya İsraîlê wê bibe rêveberiya herî rastgir di dîroka welê de. Serokkomar İshak Herzog di nameya xwe ya nehê kanûnê ya wexteke zêde da Netanyahu de destnîşan kir ku hikûmeta were avakirin divê hemû civaka İsraîlê temsîl bike û rêzê ji cudahiyên li welêt re bigire. لیران او رشتاتی کردستانی سرهلدانا جن جیان آزادی د مهاخویا چاران ده شوا یلدا یا بشاهی او پیروزباهیان هر تم درباز ده بو ایسال و گوهری مراسمین بیرانینان مالباتین گرتیان جاره کدن بانک له هیز نافنتوی کرن کو جبو بردانا گرتیان زختی لده سرابداریا ایرانی بیکن. لروشلاتی کردستان و ایرانی سرهلدانا جنجیان آزادی یا 16 ایرانی دست پیکری دماها خویا چارانده یا. دشوا یلدا کشوا هری درج آسالیه کسین ده سرهلدانی ده هاتنه کشتن هاتن ببیر آنین و گل دانین لسرگورین وان. هر شف درج ترین شوا سالیه و لبندا هل هاتنا روشا آزادیه نه. دهدروشا سیمین گروا گشتی ده لهنک باجارین روشلاتی کردستان دکان هاتن گرتن. هر وحال گوری دیمنین کل سرطورین جواگیتین پاروکرن لباجارین سنه و سقزه خوا پیشاندران بگرتنا ریان دروشمه گوتن. لکرماشانه خوندکارین کچ بدروشمه جن جیان آزادی داکتن قادان و مشیان لدبستان که سنایجی خوندکارین کچ کسین ده سرهلدانی دهاتنه کشتن ببیر آنین. بدیمنه که دایک و باوی پریا جواهری یا شعالی ده سلاطا ایرانی و هاتی گرتن
بانگ لرایا گشتی و ریخستن ناونتوایی کرن کو زخته لسر ریوبریا تهرانی بکن. پریا جواهری یک جگرتین لباجار کامیران ایروشلاتی کردستانیه که به ادعای شر لدشی خدا جالیه دستلاتا ایران و دی سوچ دار کرن. لی ایرانشی به بانه شوا یلدا گورین کسین دخو پیشاندان آنده جیانا خوش دستانه به گلان هاتن خملاندن. لهنه کریمین تهرانی به تولیبونا جنو جوانان مشو چالاکی پیکاتن. دخو پیشاندان و چالاکیان نرازیبون لدشی دستلاتدار و دایینا جزای دار وکرنه ده. دروشمه جدا هاتن گوتن و داخوازا بردانا کسین هاتن گرتن کرن. دوی نافبریده نیزیکی 500 سینماوان جیهانی که ده ناو ده لیستگوان خلاطا اوسکار ورگرتی کیت وینسلیت و در هنر بریتانی کین لوچ هایی به نامه که وکری داخوازا بردانا لیستگوانا به ناو و دنگ آ ایرانی تارانا علی دوستی کرن. لترکیه کتخوارن ایدی بویا یک جه کاری سرکه یه رژیم AKP لترکیه موچه کمترین یه کارکران هاته دیار کرن ددمه که کو سندیکاین آلین دخبت نهاتن و خواندن ده رژیم موچه وکه 8500 لیره دیار کرد. Komisyona diyarkirina muçeyê kêmtirîn ji bo muçeya kemane ya sala 2023 ku bi milyona mirovan alaqedar dike ceviya. Asgari ücretini belirlemek üzere çalışan Civîn li koşka serokê AKP Recep Tayyip Erdoğan ali Beştepe'yê pêk hat. Berya civîn pêk were sendîkayên karkeran li ser diyar kirin muçeyê dawê xwedî nêrînên cuda bûn. Sendikalarımızın kıymetli genel başkanları Konfederasyona Sendikayên Karkerên Tirkiyeyê vê carê di biryara xwe de ısrar kirin. Serokê Türk İşê Ergün Atalay piştî civîna Komisyona Diyarkirina Mûçeyê kêmtirîn a bîstê kanûnê daxuyaniyek dabû. Atalay diyar kiribû ku pêşniyara wan a fermîn 1000 lîre ye û eger ev hejmarneyê qebûl kirin ew ê xwe ji maseyê vekişînin. Piştî vê daxuyaniyê Türk İş ji bo civîna îro nehat vexwendin. Şefê rejîma AKP Erdoğan di civîna ku Wezîrê Ewlekariya Kar û Civakî Vedat Bilgîn û Serokê Konfederasyona Sendikayên Karderên Tirkiyeyê Özgür Burak Akul jî amade bûn de mûçeyê kêmtirîn eşkere kir. asgari ücret 2023 yılında 8500 lira olarak aramızda mutabık kaldık. Erdoğan di civîna ku aliyên dixebitin nehatin vexwendin de mûçeyê kêmtirîn weke 8500 lîre diyar kir. Beşkerebûna mûçeyê kêmtirîn re Serokê Türk İşê bertek nîşan da û got. Mûçeyê kêmtirîn ne li gorî hêviyên karker û gel bû. Civaka Tirkiyeya ji ber polîtikayên jevketiyên AKP di nava hejariyê de ne bertek nîşanê vê yekê da. Her wiha partî muxalîf jî mûçeyê hatî diyarkirin weke çavgirtina li mirina karkeran pênasekirin. بله ام نهاد مها زوستانی دنه لی هاوینا لی پیشیامه و پر دجوار در باز ببه 2023 ناوینا گرماهی گلوبال و دا استا رکوری دبه. Ofisa Meteoroloji ya Britanya'yı met pêşbînî dike ku di sala 2023 de germahiya navîn a gerdûnê wê di asta rekorê de be. Hate diyarkirin ku germahiya hawayê wê li gorî dema gel dest bi krîza av hawayê kirî 1.2 pile zêdetir bibe. Li gorî nûçe Guardian li cîhanê ku ji sala 1805 ve tê şopandin sala 2016 di qeydên heyde weke sala herî germ têzanîn. Tê payîn ku sala 2023 di germahiya navîn a gerdûnê de rekoreke bişkîne. Ji beşa pêşbîniyê ya demdirêşa metê Profesor Dr. Adem Sifayên got 2023 wê li hemberî zêdebûna belavbûna gazên serayê yên cîhanî balkêj be. Xwaza Parîz jê di her fersendê de xemsariya sermayedaran a ji bo qezenca zêde rex nedikin û dixwazin ji bo daxistina pila germahiyê kar bikin. Berebînerên hêja nûçeyên cîhanê li vir bi dawî dibin heta siba carekê din werên pêşiya we bimînin di nava xêr û xweşiyê de her şad û bextewar bin.